futhi manje la khona efana niyele khona ugcotshwa mase sigcotshwe sonke so sakanda liphi ibandla lamaNazaretha noma unawo usuyidonsela nawe uyidonsela Never bafundisi nabavangeli bashwayo yathi ngeke umlalele lo walo kumgcoba bafika imihla namalanga la mina abantu bezocela ukugcotshwa angigcotshiwe nje uye abantu bafika bangwatshele phezulu kwentaba yomhlangano iKenani uthi cha ngcubi kodwa bayafika ithi inkosi ukuthi ithi ogcotshiweyo nogcobileyo bayokiyana ngocingo boye baphosa emgodini ngonamkhawulo umfundisi agcoba omunye umfundisi abantu bayagcobana abantu abasabheki nokuthi lo muntu omgcobayo sobona lo muntu bezana ukuhle phambi kwaShembe ukuze uShembe egcinele nikhumbule wena lo jahili uma uyinkosana nje ujahile emzengeni uma umvangeli ujahile ejazini ake ulalele nencwadi ibhekene nawe ngoba ungumkhombi wendlela wena usawuba neqiniso yini ukuthi wena uzawuba umkhombi wendlela nani Umbuzo wami uthi njengoba mina ngingumfundisi akasho ninyazo ezothi ngiyazisola ngawe ukuthi ngikwenza ube ngumfundisi uzohlala ume lapha phambi kwabantu ngithi khuluma nabo khuluma uqondile wenza ugodile usiyokubona ngani ukuthi senza ugwegile lento liyosiza uma siyithemba siyilalela abantu namhlanje bafuna ukugcotsha yini ki ngazi noma funakala imali noma kufunakala yini noma manje bese ethatha iqenjana lakhe abeka amatshe lapha sona bese kunikelwa angazi noma lokho bese unyazi ithempeli lami liqala abantu aba-100 bakhona abashumayela esontweni lizovala nini amathempeli lawele kuwona nibuyele emathempelini ngoba lu-4 yathi inkosi la iyaphela iminyaka noma engamashumi amathathu noma amahlanu ukufuna umshumayeli ozogcotshwa kuleli banga useyibona useyile lokufakela ingubo useyile alright useyile hey ikikomo yokufuka yini uthi sihambe sibone ikhala ekwezinye izindawo umbona kanjani uMose na ngoba kuyena nowendawo yakhe Cobani bafowethu ivale mfana mkhamba nabantu ivale mfana uShembe uphelele ebuhleni lamaNazaretha